Reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana ndetse nanabifuriza icyumweru cyiza kandi cy'umugisha. None tariki ya 6 z'ukwezi kwa 10 2024 amakuru y'imikino rero uyu munsi tubazaniye amakuru y'imikino agiye atandukanye haba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Reka rero amakuru y'imikino tuyahere mu ikipe y'igihugu bwo twahere hano mu Rwanda. Ikipe y'igihugu Amavubi yabatarengeje imyaka 20 ku munsi w'ejo kuwa 6 yakoreye imyitozo muri Tanzania aho izakinira imikino yayo nyine ya Sekafa yabatarengeje imyaka 20 mu gushaka tike y'igikombe cy'Afurika kizaba 2025 kugeza n'uyu munsi nyine hataramenyekana aho kizabera. Ikipe y'igihugu kandi y'abakuru nyine ubwo ni bakuru babo nayo ikomeje imyitozo yitegura imikino ibiri bafitanye na Benin ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 10 ndetse na 15 z'ukwezi kwa 10 2024. Iyi kipe rero ikaba yamaze gusezerera abakinnyi bagiye batandukanye nyine ikaba iri kugenda ibakuramo kugira ngo izasigarane abo izakoresha abo izajyana hariya gukina na Benin. Abakinnyi rero yasezereye n'abakinnyi barimo Ngabonziza Pacifique, Ndikumana Fabio ndetse na Iradukunda Simeo. Abangabo rero bakaba bamaze gusezererwa mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ni mu gihe kandi abakinnyi nka Mugisha Bonheur, Ishimwe Aniseti bose nyine bakina muri Tunisia nyine kuri ubu ngubu bakaba batangiye imyitozo mu ikipe y'igihugu Amavubi. Tuvuye rero ku ikipe y'igihugu Amavubi, reka dukomereze ku itangazo nyine ryashyizwe hanze ku munsi w'ejo na chairman wa Rwanda Premier League. Nuko umukino nyine wagombaga guhuza ikipe ya Sport ndetse na APR ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10 utakibaye. Uwo ngo wakuweho ahubwo usimbuza undi uzahuza ikipe ya APR ndetse na Gasogi United. Ibintu rero bitishimiwe nyine n'abafana ndetse n'umuvugizi wa Rayon Sport wa Ngabo Robben, aho yibajije yatese ubundi ikipe ya APR niyigeni izakinira ku buryo ari igeni ibintu byose. Ubona ko ari ibintu rero batishimiye cyane. Ubwo rero nyine n'icyizere cya Rayon Sport cyo gukinira ku mahoro na APR nyine ubwo birumvikana cyo cyahise kiyoyoka, cyahise kivaho kuko ngira ngo nyine nyuma y'imikino y'ikipe y'igihugu nirangira Stade Amahoro izahita ifungwa kuko hazahita nyine hatangira imirimo yo gutunganya ubwatsi bwo muri Stade Amahoro nyine butameze neza kuko bashaka ko nyine bagomba kubutunganya bukamera neza. Ubwo rero birumvikana n'ibikoresho nyine byamaze kugera mu Rwanda, ibikoresho bazifashisha kugira ngo babashe gukora ikibuga. Rero ubwo ngubwo nyine Stade Amahoro nyine bazahita bayifunga nyuma y'iyi mikino kugira ngo u Rwanda ruzakine na Libya ubwatsi bumeze neza cyane kabisa. Ubwo rero nibyo ngibyo twakubwira nyine. Birumvikana ubwo umukino wa Rayon Sport ndetse na APR tuzongera kubona mu mwaka wa 2025 nuko gukomeze kabisa, nta kundi nyine no kwihangana nini. Ubundi bajya bavuga ngo itegeko rirushibuye kuremera. Ubwo rero nukubyihanganira kabisa abareyo. Reka rero tuve aho twigire muri shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda, ariko mu bari n'abategarugori yatangiraga kuri uyu wa 6 tariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 aho ikipe ya APR yongeraga nyine kugaruka mu kiciro cya mbere. Birumvikana ikipe ya APR yari ikirimo ariko iza guseswa mu mwaka wa 2013 ngira ngo murabyibuka, iza guseswa ivaho ariko kuri ubu ngubu ikaba yarongeye kugaruka mu isura nshyashya y'abana batoya cyane. Abantu benshi banayibona bakavuga ese ubu nta bahungu barimo bitewe na physical appearance, uburyo bagaragara, ariko n'abakobwa nyine. Ikipe rero ikaba yagarutse nyine mu cyiciro cya mbere ikina n'ikipe ya AS do Kigali Women Football Club. Umukino rero
warangiye ikipe zombi nyine zinganyije ibitego 2-2. nyamara ku munota wa 13 gusa w'umukino wa AS Kigali yafunguye amazamu ku gitego cyatsinzwe na umwari wa Seduja. uyu nguyu ngira ngo muramuzi, umukinnyi w'umuhanga cyane ukinira n'ikipe y'igihugu Amavubi nyine y'abari n'abategarugori. Ikipe ya APR Women Football Club rero nayo nyine ikimara gutsindwa igitego yakomeje gusatira, maze bidatinze iza kwishyura kino gitego nyine yari yatsinzwe cyishyuwe n'uwitwa Ihirwe Regine, umwana mutoya cyane ariko w'umuhanga, naje kumwitegereza, umwana mutoya w'umuhanga kabisa. Bona ko byibuze iyi kipe ya APR izatanga akazi muri shampiyona kunganya n'ikipe ya Kigali maze igihe muri shampiyona. Rero ikipe ya Kigali ikimara kwishyurwa kino gitego byayishyize nyine ku gitutu, birumvikana, maze n'ikipe nyine imenyereye muri shampiyona iza gutsinda igitego cya kabiri. Yahise itsinda igitego cya kabiri gitsinzwe n'ubundi n'uyu mukinnyi nababwiye w'umuhanga cyane wari watsinze igitego cya mbere, umwari wa Seduja. APR Women Football Club bitsinze igitego cya kabiri nk'ikipe nshyashya ariko igizwe n'abana nyine bakiri batoya biganjemo abanyeshuri. Yaje kwishyura iki gitego cya kabiri ko yakomeje gukina ishaka gutsinda, iza kwishyura igitego cya kabiri yari yatsinzwe gitsinzwe n'ubundi n'uyu nguyu Ihirwe Regine kuri penalty yarabonye, maze umukino uza kurangira ari ibitego 2-2. ubona ko rero ikipe ya APR yitwaye neza mu bari n'abategarugori, yari yanasuwe na chairman. ubwo rero ni ukuvuga ngo n'umutoza Darkonovic nawe yari yahageze, umutoza wa APR nyine mu bagabo nawe yari ahari, aho yanakeje umuzamu w'iyi kipe avuga ati uyu mwana ni umuhanga cyane, kuko yamwitegereje cyane. nawe namubonye, ni umwana w'umuhanga, uzi timing, uzi uburyo bwo guhagarika abadefanseri, uzi uburyo bwo kubwira abadefanseri igihe bari buhagarara igihe ikipe ikoze amakosa bakabona kufura. ni umukinnyi rero umutoza nyine Darkonovic yavuze ko agomba no gutumira mu myitozo y'ikipe y'abagabo, akaba yahugura abadefanseri be. ni ibintu rero byishimiwe neza cyane kabisa. ubwo mu yindi mikino yabaye rero muri shampiyona yatangiraga mu bari n'abategarugori, Muhazi Women Football Club yatsindwaga n'Indahangarwa Women Football Club igitego 1-0. Inyemera nayo itsinda Fatima Women Football Club igitego 1-0. Ikipe ya Rayon Sport y'abari n'abategarugori yanyagiye imvura y'urubura esi Mutunda, inyagira ibitego 15 byose ku gitego 1. ibitego bya Rayon Sport rero byatsinzwe na Ukwinkunda Jeannette watsinze ibitego 2, Mukeshimana Dorte watsinze igitego 1, Mukandayisenga Janine uyu nguyu yarengeje hat-trick atsinda ibitego 5 byose. Bizimana Lucia atsinda igitego 1, Niyonshuti Emerance atsinda hat-trick, Meli Shavinda Gibi abasha gutsinda igitego 1, mu gihe ibindi bitego 2 bisigaye nyine byatsinzwe na esi Mutunda, niyo yabyitsinze nyine birumvikana. Ikipe ya Sport rero ni ikipe nyine ikomeye cyane, ngira ngo murabizi muri shampiyona ni ikipe ikiramo abakinnyi benshi bakomeye bakina no mu makipe y'ibihugu byabo. ngira ngo murabyibuka nk'umuzamu wa Rayon Sport, ntabwo abantu benshi bari babizi, ariko afatira ikipe y'igihugu ya Kenya, ntabwo abantu benshi rero bari babizi, ariko niko bimeze. ubwo rero indi mikino irakinwa uyu munsi ku cyumweru tariki ya 6 z'ukwezi kwa 2024. ikipe ya Forever Women Football Club iraza kwakira ikipe ya Bugesera Women Football Club. Police Women Football Club nyine yari apayera, ariko tungubu yabaye Police iraza kuba yakira ikipe ya Kamonyi Women Football Club. ubwo nibyo twakubwira rero hano mu Rwanda, ahubwo reka twerekeze hanze y'u Rwanda, ariko dukomereze mu Barabu. Saudi Pro League yakomezaga rero guhera guhera ku munsi wo kuwa 5 tariki ya 4
z'ukwezi kwa 10. Ikipe ya Al Khadji Al Khadji yatsindaga ikipe ya Al Khadji igitego 1-0. Ikipe ya Al Riyad yatsindaga ikipe ya Al Qadisiyah nyine ibitego 2-1. Ikipe ya Damas yatsindaga ikipe ya Al Shababu igitego 1-0. Ku munsi w'ejo hashize nyine ubwo hari ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10/2024 nabwo imikino yarakomezaga. Ikipe ya Al Town yatsindaga ikipe ya Al Fatr ibitego 2-0. Ikipe ya Al Nassr ya Cristiano Ronaldo yongeraga gutsinda ibitego 3-0 itsinda ikipe ya Al Alba. Cristiano Ronaldo nawe aza kwigaragaza ku munota wa 17 gusa w'umukino. Cristiano Ronaldo yaje gufungura amazamu ku gitego cya penalty, aza gutsinda neza cyane. Ku munota wa 29 Sadio Mane aza gutsinda igitego cya kabiri cya Al Nassr kuri passe nziza cyane n'ubundi yarahawe na kizigenza Cristiano Ronaldo wanitwaye neza muri uyu mukino. Ku munota wa 71 kabariwe nanone Sadio Mane yongera kwigaragaza atsinda igitego cya gatatu ku kazi gakomeye kakozwe na Bushari. Nyine passe nziza cyane ubundi abasha gutsinda igitego cya gatatu biza kurangira n'ibitego 3-0 bya Al Nassr. Ubwo rero igitego cya Cristiano Ronaldo icyo twabwira yatsinze nyine cyahise cyuzuza ibitego kuva yatangira gukina nk'abigize umwuga nyine. Ngira ngo murabizi ko yari afite ibitego ibitego 904 ariko kuri ubu yahise yuzuza ibitego 905. Ku rundi ruhande rero ikipe ya Inter Miami ntabwo bajya basigana Cristiano Ronaldo Lionel Messi. Inter Miami nayo ikinamo kabariwe Lionel Messi nayo yitwaraga neza itsinda ikipe ya FC Toronto. Ariko iyi kipe ya Inter Miami haburaga gato yanginganye kuko iki gitego cyabonetse yatsinze FC Toronto nyine igitego 1-0 ariko cyabonetse ku munota wa 90 bongeho iminota 3 ku munota wa 3 w'inyongera nibwo cyabashije gutsindwa gitsinzwe n'uwo bita Leonardo Champana ku kazi gakomeye nabwo kari gakozwe na kabuhariwe Lionel Messi. Ariko Lionel Messi winjiyemo asimbuye ku munota wa 10 ngo yinjiramo asimbuye ko yari yabanjanze abakinnyi bakomeye benshi. Ikipe ya Inter Miami yari yababanjanze kuko na ba Luis Suarez bose bari babanje hanze. Ibyo byose yashakaga kubanza kwiga ikipe irabanzira yikanira ariko iza gushyiramo bano bakinnyi rero baza gukora ikinyuranyo ibirangira ikipe ya Inter Miami itsinze ikipe ya FC Toronto igitego 1-0. Ubwo rero ubwo nuko guko bimeze aba bagabo nyine birumvikana bakomeje kwandika amateka. Cristiano Ronaldo ndetse na Lionel Messi mu makipe yabo bakomeje kuyafasha neza cyane. Reka rero twerekeze muri shampiyona y'Abongereza yakomezaga. Ikipe ya Liverpool yabashije gutsinda ikipe ya Crystal Palace igitego 1-0 cyatsinzwe na Jota ku munota wa 9 kuri passe yarahawe na Gakpo. Ikipe Arsenal de Gunners yatsindaga ikipe ya Southampton. Ikipe ya Arsenal itanga ubutumwa bwo kwegukana shampiyona y'Abongereza itsinda ikipe ya Southampton ibitego 3-1. Hari ku munota wa 55 umukino Ashara abasha gufungura amazamu ku ruhande rwa Southampton kuri passe yarahawe na Fernandes. Maze ku munota wa 58 w'umukino Kai Havertz umukinnyi w'umuhanga uri kwigaragaza cyane muri iyi minsi abasha kwishyura iki gitego bari batsinzwe cyishyura nyine cya Arsenal kuri passe yarahawe na Bukayo Saka. Uyu Bukayo Saka ni umuntu mubi muri iyi minsi ari kwitwara neza cyane muri Arsenal. Abafana ba Arsenal kabisa bagenda bamusingiza bavuga bati ari kubidukorera. Ku munota wa 68 w'umukino Martinez abasa gutsinda igitego cya kabiri cya Arsenal kuri passe yarahawe na Bukayo Saka mwenyewe. Maze ku munota wa 88 w'ugarabyikorera Bukayo Saka abasha gutsinda igitego cya gatatu cya Arsenal iza kurangira nyine Arsenal itsinze ibitego 3-1 cya Southampton. Brentford nayo yanyagiraga ikipe ya Wolves ibitego 5 ariko kuri 3. Leicester City itsinda ikipe ya FC Bournemouth igitego 1-0. Manchester City
ibasha gutsinda ikipe ya Fulham Bigoranye ibitego 3-2 kabisa nuko nguko byari bimeze. Hari ku minota 26 w'umukino Pereira abasha gufungura amazamu ku ruhande rwa Fulham kuri passe nyine yarahawe na Jineze, maze ku minota 32 w'umukino Kovacic abasha kwishyura iki gitego bari batsinzwe nyine yishyurira Man City. Ku minota 47 w'umukino Kovacic abasha gutsinda ikindi gitego cya kabiri cya Manchester City kuri passe yarahawe na Bernardo Silva. Ku munota wa 82 w'umukino wa mwite cyo kwabasha gutsinda igitego cya gatatu cya Manchester City kuri passe yarahawe na Lewis, maze ku munota wa 88 ikipe ya Fulham ibasha gutsinda igitego cya kabiri cyatsinzwe na Nunez kuri passe yarahawe na Nelson, biza kurangira nyine ari ibitego bitatu bya Manchester City ku bitego 2 bya Fulham. West Ham nayo yanyagiraga ikipe Ipswich Town ibitego 4-1. Everton inganya ubusa ku busa na Newcastle. Indi mikino iteganyijwe rero uyu munsi ku isaha 9 Chelsea iraza kuba yakira Nottingham Forest, ku isaha 9 zuzuye Aston Villa iraza kuba ikira na Manchester United itamerewe neza y'umutoza Ten Hag usabirwa kwirukanwa, ariko akavuga ati nimugapimire ikipe mu gice cya shampiyona, mugomba kuyipima irangije shampiyona. Ariko abantu batandukanye harimo n'umutoza wa Manchester avuga ati reka umutoza udatsinda nta mpamvu yo kumuha amahirwe ya kabiri. Ku isaha 11 rero n'igice Brighton iraza kuba yakira ikipe ya Tottenham. Uko urutonde ruhagaze kuri ubu ngubu mu Bwongereza, Liverpool irayoboye n'amanota 18, ikipe ya kabiri n'ikipe ya Manchester City n'amanota 17, ikipe ya gatatu n'ikipe Arsenal n'amanota 17, ikipe ya kane n'ikipe ya Chelsea n'amanota 13. Aston Villa iri ku mwanya wa gatanu n'amanota 13, mu gihe iyi Manchester United iri buze kubikina n'ikipe Aston Villa nyine yanayakiye iri ku mwanya wa 14 n'amanota 7. Nuko bimeze kabisa, nuko nguko byifashe muri Espagne. La Liga Espagnole yatsindaga ikipe ya Mallorca ibitego 2-0. Getafe inganya n'ikipe ya Osasuna igitego 1-1. Real Valladolid itsindwa n'ikipe ya Rayo Vallecano ibitego 2-1. Las Palmas yatsindwaga na Celta Vigo igitego 1-0. Real Madrid yigaragaza neza cyane itsinda ikipe ya Villarreal. Hari ku munota wa 14 w'umukino gusa bamwita Valverde abashaka gufungura amazamu ku ruhande rwa Real Madrid. Ku munota 73 kabuhariwe mwite Vinicius Junior abasha gutsinda igitego cya kabiri cya Real Madrid, birangira nyine ari ibitego 2-0 bwa Villarreal. Imikino iteganyijwe rero hariya muri Espagne uyu munsi nuko ku isaha 8 Girona iraza kuba yakira Atletico Club, ku isaha 10:15 Deportivo Alaves iraza kuba ikina na FC Barcelona, ku isaha 12 n'igice Sevilla iraza kuba ikina n'ikipe ya Real Betis, ku isaha 3 zuzuye Real Sociedad iraza kuba yakira Atletico de Madrid. Ubwo ku rutonde ruhagaze hariya nyine muri Espagne reka tubabwire eshatu za mbere. Ikipe ya mbere n'ikipe ya FC Barcelona n'amanota 21 inganya na Real ya kabiri n'amanota 21, mu gihe ikipe ya gatatu ari Villarreal n'amanota 17. Reka dukomereze muri Jama Bundesliga. Ikipe ya Werder yatsindwaga n'ikipe ya Freiburg igitego 1-0. Union Berlin itungura ikipe ya Borussia Dortmund yari iherutse kwitwara neza muri Champions League itsinda ibitego 2-1. Bayern Leverkusen inganya n'ikipe ya Holstein Kiel ibitego 2-2. Bochum ibasha gutsindwa n'ikipe ya Wolfsburg ibitego 3-1, mu gihe ikipe ya Saint-Pauli yatsindwaga n'ikipe ya Manzilo 5 ibitego 3-0. Imikino iteganyijwe uyu munsi yari muri Bundesliga nuko ku isaha 9 n'igice ikipe ya Heidenheim iri buze gukina n'ikipe ya Leipzig. Ku isaha 11 n'igice ikipe ya Eintracht Frankfurt iraza kuba yakira ikipe ya Bayern Munich, naho ku isaha 1 n'igice ikipe ya Stuttgart iraza kuba ikina n'ikipe ya Hoffenheim kabisa. Ubwo ku rutonde ruhagaze hariya rero
muri Bundesliga nuko ikipe ya mbere ari Bayern Munich n'amanota 13, ikipe ya Eintracht Frankfurt ni ya kabiri n'amanota 12, ikipe ya Freiburg ni ya gatatu n'amanota 12, Leipzig ni ya kane n'amanota 11, mu gihe Bayer Leverkusen ari ya gatanu n'amanota 11. Reka twigira hariya mu Butaliyani rero muri Serie A naho imikino yakomezaga. Udinese yatsindaga Lise igitego 1-0, Atalanta inyagira ikipe ya Genoa ibitego 5 byose kuri 1. Inter yatsindaga ikipe ya Torino Bigoranye ibitego 3-2 kabisa. Imikino iteganyijwe rero uyu munsi ari mu Butaliyani nuko ikipe ya Juventus ku isaha y'isa 6:30 iraza kuba yakira ikipe ya Cagliari, mu gihe ku isaha y'isa 9 zuzuye Lazio iraza kubikina na Empoli. Ku isaha y'isa 9 zuzuye nanone ikipe ya Bologna iraza kuba ikina na Parma. Ku isaha y'isa 12 Monza iraza kuba yakira Roma, mu gihe ku isaha y'isa 2:45 Fiorentina iraza kuba yakira AC Milan. Uko urutonde ruhagaze rero hariya mu Butaliyani nuko ikipe ya mbere ni ikipe ya Napoli n'amanota 16, ikipe ya kabiri ni ikipe ya Inter n'amanota 18, ikipe ya gatatu ni ikipe ya Udinese n'amanota 13, ikipe ya kane ni ikipe ya Juventus n'amanota 12, mu gihe AC Milan iri ku mwanya wa gatanu n'amanota 11. Reka twerekeze rero muri shampiyona y'Abafaransa. Shampiyona y'Abafaransa tube ari naho dusoreza. Saint-Etienne yakinaga n'ikipe ya Arsenal yitsinda ibitego 3-1. Lille yatsindaga ikipe ya Toulouse ibitego 2-1, mu gihe ikipe ya Lens yatsindwaga n'ikipe ya AC Monaco kabisa yitsinda ibitego 2-1. Imikino iteganyijwe rero uyu munsi hariya mu Bufaransa nuko ku isaha y'isa 9 Lyon iraza kuba yakira FC Nantes, mu gihe ku isaha y'isa 11 Lens iraza kuba yakira ikipe ya Montpellier, mu gihe ku isaha y'isa 11 nanone zuzuye Strasbourg iraza kuba yakira ikipe ya Lens, mu gihe ku isaha y'isa 11 nanone Brest iraza kuba yakira ikipe ya Le Havre, mu gihe ku isaha y'isa 2:45 Nice iraza kuba ikina na Paris Saint-Germain. Ubwo rero ku rutonde ruhagaze hariya mu Fransa nyine, uko urutonde ruhagaze ikipe ya mbere ni ikipe ya AC Monaco n'amanota 19, ya kabiri ni Paris Saint-Germain n'amanota 16, Marseille ni ya gatatu n'amanota 18, mu gihe Lille ari iya kane n'amanota 13. Ubwo rero ayo niyo makuru twari tugufitiye kuri uyu munsi, kuri iki cyumweru nyine. Nkomeza kubifuriza igitondo cyiza kandi cy'umugisha nyine, birumvikana ngiye mwumvaga ni Bimenyimana François. Ndabasaba gukora subscribe ndetse n'amashare menshi cyane kugira ngo mujye muhora mukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi kundi.